Ngalatiti si Dain tayo nga along. Ate ka na nila si Dain. Tiri-tiri na tayo? Alam mo, tagal kita lang sa ngayon. Kita mo ito. Tukulin na? Hindi, tukulin na. Oh, bitti kang it na. Nagbasit ka mo nga mo. Ayun. Ang gadubungan na ni magukuradan. Bakit bata? Malibre man si Dain kasi kamayat ng probinsya eh. Kumpay mo malalam mahal. Agriga man ka nga to. Hadyo man na nakutkutong wala ito. Uyawan na man ah. Nanala mo, mabalim pang sidamatan, solom lang. Ang sapay magawat ma, nagbasit kan to nga man. Matukol? Wait! Ay, takot yung kapal? Ne? Ito na kanina mo. Tingnan na! Ay, ito ni bagay. Hindi na nakutkutong. Ay, siniyang. Mamang hininangin eh. Ano ka? Yan. Kaya na, na si Payayan eh. Payayan eh. Diyan eh. Hindi na? Nakon na. Litan ni tinaalami nga alukon, nagadubungan na, nagbungbunga palang nagayidad duma. Naima sa ato yung ako kakabsat. I-diningding, ipakbet, kinilaok ti balatong. Madama kami garudin nga agim imuray ti alukon ta isuti si Dain mitattangal daw. At ti alukon kakabsat ket kilala nga si Dain ti Ilocano. Ti awag mi atoy ti Isabela kakabsat ket alukon madigmit ammo no nya awag na kada kayo. Ta ti alukon kakabsat ket agduma-duma tinagan na. At damit ti ammok kakabsat nga awag ditoy ti naduma-duma nga lugar. Himbabao, alukon, alibabag, ambabaay, aplit, babayan, baeg, balungkadyos, bulaloy, bulbulan, bungon, kabag, kamag-a, kamaa, salugim. Ay tati awag ti alukon kakabsat na duma-duma tigsasabali nga lugar. Naimas ato nga idinengdeng, ilaok ti balatong, betuelas, o kanyatan kakabsat nagimas, o mabali mo pa nga isalad, laokan ti, kamatis, ken, bagoong. Damit ten kada kayo kakabsat no kasano ti pinangluto yun, no nya dagijibet yung luto ti alukon.